Boni Police Station ki parlo ajir po aphan apran karmut. Hamren arong sopi pen CBSE along ke cheng siang deng ki undun bang trokatumapan SYDC pen karchu. Socheng dhenta duar salana soil conservation asai kam along le alam ki along KSE pen kahom ridam. Kardom kat news birta than bang nili junali timungpi non birta ang ton pen ajuik tha. Pining ningkan suri hini re ingkoi CBSE along kecheng siang deng kechipalong dun bang trokatumapan pini West Karbi Anglong District SP Conference hola long karcho jamek ke paman pona birta phirangki hundor kropen birta nang pale. Bangso karcho ajaimek laki Socheng Youth Development Committee hin pensi kapatir pi ponsei ajaimek along alhiaman pen West Karbi Anglong SP Ramandip Gor additional SP Elena Teron P lapen ratsai klembang pu babu teronatum chetong dun pini karcho pon bang trokatum laki Prijita Teron P 93% Lirboning DP 88.6% Anatemung P 82.2% Bimar Singh Pura 80.4% Angtan Crow 85.6% Lapen Moina Patorpi 74.4% atum hello. Kardom Nilimen ke Prijita Teron P Lapen Nilirong ke Thailangso Nili Joinvinal Bari Pensi High Secondary ke pass percentage bang ke 93 Lapen Nili ke mangason laki business woman Nilimen ke Mirina Patorpi ni Harlong Juve Pen Lapen Nili ke mangason ke laki economics honors majors Lapen Limen के लिरबोनिंग टीपी नॉन के पास परसेंटेज है 88.6% पर के ज्योग्राफी ऑनर्स होम पेन ज्योग्राफी प्रोफेसर फंसी के मैम Nilimen lake angtang kro nearly 75.60% pen si pass Christ Jyotia Senior Secondary School pen lapen ne imin life lake UPSC tok pen si IAS IPS kalite IFSC exam crack si lasi ne imin life Nilimen ke Vipul Singh Pura ne ke pas ke Jawahar Navodaya Vidyalay Morigong pen lapen percentage ke 80.4% kilo per in aim in life ke Benkar si klamang Kardom Nilimen ke Anatimung P lapen Nili 12 ke pass pon lage 82.2% JNVD Fupen Nona prang ke degree por he po ladette UPSC pan try dun po ladet pen aim in life ke IPS officer. Alang litumapan mesen pen kang tuyang dengan kacharli along ke mesen pen kapali dun thek jiapan SP Ramandip Gor pen additional SP Elena Teron Piatum kithan ki pare asai patupon. For करीब 9 लोड़ा स्वाली क्लास 10 आरु HSLC पास कोरी से आरु त्यों का रिजल्ट बिरात भाल आसे like they have got above 70%. A girl has also got 90% and above, which is a very good thing for us. We are very proud of them, and accordingly we have appreciated their efforts and felicitated them from police side. Thank you. Ang pada pining karchopon bang trokacharli asomaratum sitami kachitong arat to anang no alang litum akimang alam the chipaklang pon. Hamren ahawar pen aradapan lapuson nong mekiwan pikacharlia sumarapan ningkang samkipa jiralam the SYDC mepu jirsong terang lapen chunbang jibion rong hangatum pen pajirmi ponsi mai ingsam jin pen pachunpon. Kidamtang jakong nipa ingkora truck ajo ingnam rai komasai kam West Division along DFO Joysing Bay rong kachwaya birta kat news along nangle Joysing Bay prekjama kisu kachulong pendifu medical college along se kilangapan ponsi kisu abang phit ong bat ong ajok tong sekot pen GMCH along pontusi kisu lang damlo lasona porahut COVID-19 na kisu avur ang tek long ponsi jakong nipa ingkora truck ajo porphai krip hora minute po por malom pir thepen che ukangsi ahem asor don rapatumapan pamuti kanglo West Karbi Anglong Ulukunchi along kido Amri Block Veterinary Dispensary along a veterinary officer Dr. Deboranjan Das non puanta amithanga sai kachiklem damji kalisi
kachipatini jia phan anta birta velang pusi sai hem sai khia tumpen pherangke kahumri da mahut nang pachini duna birta pherangke panchelang ratane pen birta nang pele Kidamtang Chiklojonia Brang Veterinary Officer Monica Tisopi Officer Rona Tengpen Transfer Dam Juyapi Nonakimi Veterinary Officer Amri Block Veterinary Dispensary along Non Puanta Amithangasai Chiklem Dam Delang Non Malom African Swine Fever West Karbianglong Prik Jamadim Labang Sovur Kidobom Angbong Amri Block Angkangta Kidamtang Arnilong Hong Avur Angbong at Talason Kapangreng Api Se Kilanga Doktor Kaveke B Long Hong na pen wo hai hui kana hok thetan ji pusi hada ki dora da tumpen pherangke aphan towar kachitonga hut than pachini don VFA ma veterinary field assistant kherma phantami amithanga sai kachiklem pamejia phanta rat atumpen chuningri pado lapen nason takthasi amri block veterinary dispensary along ke do achokamar do anatumta amithanga sai kachiklem pamejia phan kaiketa dispensary along kachido jia phan tapachini pon Read along ignar ke honaphan jirpo tumpen kida mahut jirpo angbong apran karmudet abirta katni salong birta nang pale Keroni matikula po arong along read ignar ke honbang trokatum chelang si inu Ditendra Ram ateng koira hinia phan apran karmut birta kelong duna tengki jakhong ni phaing koira trokajo read along ignar ke honaphan pura ajirpo tumpen read kapale jia phan bardo lason si Santos Marak ateng koira pho Anjules Marak ata Kritroxy Jirim Marak ata Kritroxy Sriram Biswas ateng koira hini Jitendra Ram ateng koira hini Santos Marak ateng koira pho lapen Subut Rajbhar ateng koira hini atumpen damra petlo lason si ajo bang pho tum Jitendra Rama phan tengkheng dutsi pathilotlo apen thengpia rongalong vekdam donglo क्या है लड़का का नाम है क्या हुआ था जितेंद्र जितेंद्र क्या है राम जितेंद्र राम कितना उम्र का होगा उम्र 22-23 होगा ऐसे होगा तो घर से नापता था क्या घर से नहीं ऑटो में गया था गारों लोग का साथ में हाँ धान पहरा करने के लिए हाँ और वहीं से वो निपाता हुआ तो अच्छा। हम लोग 8 बजे से सोचते सोचते भाई कहाँ गया लड़का देखते देखते तो हम लोग 10-11 बजे करीब पुलिस को जनाया अच्छा हमें जनाया तो पुलिस आया 5 बजे करीब 4-5 बजे करीब तो जो साथ में लड़का लो रहा उन लोगों को पुलिस लेके गया है लेकर के फिर वहाँ पूछताछ किया है उसी लोग को लेकर के आकर के जगह दिखाया और जो लड़का लोग टोंग में था हाँ वही लोग बताया है वही लोग दिखाया है कहाँ लाश है Ada papor anta hem ki wang wedet ajok Pulis along lam hoi pidam pen ingnar ke hon rap bang pophan nep ingnang check apisi ahok alam klang lo lapen kichitang ar pumta chipak lang pon lo ये जो लड़का मर्डर हुआ है उसका क्या लगते हैं आप पिताजी क्या नाम था उनका जितेंद्र जितेंद्र क्या राम जितेंद्र राम कैसे उनका डेथ हुआ अब कैसे हुआ सर खाना वाना खाया खाना वाना खा के जाके तो में हुआ है अब 4-5 आदमी रहा और 4-5 आदमी के साथ में अब कैसा घटना हुआ पता नहीं चला साहब कौन कौन था नाम क्या है नाम एक ही ठो मालूम है और 3 ठो तो नाम मालूम नहीं क्या नाम है जो मालूम है आपको श्री राम वो बंगाली लड़का है बंगाली और 3 लड़का है गारो अच्छा जानकारी के मुताबिक आप पुलिस स्टेशन में कुछ मिसिंग रिपोर्ट भी दिए थे हाँ उसके बारे में बताइए अब वहाँ से वो लोग कैसे मारा नहीं मारा वो लोग हम सुबह जब गया वहाँ पूछने के लिए तो बोलता है जो रात में चला गया है घर पर अच्छा तब हम आया घर आया तो नहीं मिला उसके बाद अपना काम में लग गया उतना तो हमको संदेह नहीं था जो ऐसा घटना होगा बोल के हम मंदिर में पूजा करते हैं उसी जगह चले गए हम बाद में हमारा परिवार जो है चप्पल जब देखा तो उनका थोड़ा शंका हुआ तब हमको खबर दिया तब से हम लोग खोज रहा Nonamat bang po phanta hemkang samtha ponsi karju pater tokasai deng bomlang Non malom so poraphan birta moing ton peksana
Want to increase the productivity of your crops? Or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo piputhot birta along Wangtulo. KSA Kaziranga District Committee lapen Langkhang branch hin pen department atheng pi lapen Longley Joy Joy Pata Selam det po alam ki keklang along kahumri dama birta kat news along nang pale. Forest Sai hem te bok hechita rong inkoi susia siguna theng pi pang thek tek thea tum inghu pondet ki mang hume melo. Lasi la solong lialong Pata Selam det aputhak propjin pen tarlip nang jipusi KSA pen kahang pon pato. বৰ্তমান যেটো পৰিস্থিতি আমাৰ ইয়াত দেখিছো আৰু জানিব পাৰিছো যে আমাৰ সয়লৰ আন্ডাৰত যেটো এইখন বাগানটো ৰোপণ কৰা হৈছিল বৃক্ষৰোপণ সেগুন বাগান এতিয়া ডাঙৰ দীঘল হ'ল আৰু জানিব পৰা মতে এইখন বাগানটো ফৰেষ্টক হেনওভাৰ কৰা বুলি মই জানো আৰু তাৰ পাছতো ইয়াত বিশেষ সূত্ৰে মতে জানিব পাৰিছো যে আমাৰ কি কয় সার্কুলার পৰা ইয়াত মাটিৰ পট্টা ব্যক্তিগত নামটো হৈছে কিবা তেৰাং আছিলে সিমিয়ন তেৰাং তেখেতে হেনে ইয়াত মিয়াদি কৰিছে আৰু মিয়াদি কৰি ইয়াত Karbi Anglong Autonomous Council along Forest Sai Kampen tarli fek nang jiaphan KSA pen tuning report jong secretary basai padopon pe puti KSA pen ingtang rak kachisong asai deng ponji pusi KSA Kaziranga District Committee atumpen birta nang pale. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang aphan panong si cancer ki sokilong lok darasing terang pen kachuning ria birta kad news along nangle. Korkanti constituency ki parlo langlok so himari terang ronga mekar cancer ki sokilong lok ajok pinang an arjiding kluipen kiso chilang pon bomlo rason si non anapor ki akiadat kiduri kidoko ajok laso ki sokichilang jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan panong si dihinahin kirapdun jiaphan kisodet abangpu darasing terang pen tuning ripon.
นั่งตุ้มใบเดืองงนอนเตียงก็เธอสุดที่ก็เล่ากันนอนนะครับนอนสุดที่เคยยินนี่เป็นนี้เอาผีที่นั่งต่อ Pinikar bi prime time ang kelapon si kang ton peklo dumithak mi kurwang thu